नखल सनानि हेंथायै सिलाफोथार पुलिसनि सिग्रोमनाय 5.50 लाख रांजों लोगोसे 5.20 ग्राम हेर'इन गंनै पालसार मटरसाइकेल आरो सासे सुबुंखौ हमनो हादों। धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथाराव नखल सनानि हेंथायै पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनायाव नोगोद रांजों लोगोसे पालसार मटरसाइकेल आरो ड्राग्स बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनसे स्रोत सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै सिलाफोथारनि एमबि फरायसालि लामानि पालपटिर गामिनि सलमान आलीनि न'आव हरखाबै सिग्रोमनानै 5.50 लाख रांजों लोगोसे 5.20 ग्राम हेर'इन गंनै पालसार मटरसाइकेल बोखांनो हायो। पुलिसा सलमाननि न'निफ्राय जाथायजों सोमोन्दो गोनां लखिमपुरनि 2 नं करुनाबारिनि साइदुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुंखौ खायो। बोखांनो मोननाय गंसे मटरसाइकेल पालसारनि नाम्बारा AS07S2859 आरो गंसेया नाम्बार गैया। जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना गोख्रों सन्धानाया सोलिगासिनो दं। गोख्रों सिगोमोबा नखल रां आरो नखल सनानि फालांगि खालामनाय हान्जा मोननो हागौ। फारसेथिं लखिमपुर बुङालमारिनिफ्राय लाबोनाय नखल रां आरो नखल सनानि फालांगि खालामनाय मोनसे हान्जाया सिलाफोथाराव जायगा लाबाय होननानै रायजोफ्रा सन्देह खालामदों। खबर আছিল যে सिलाफोथार टाउনত नकल सोनेৰে মূৰ্তি বা নাও বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা পাৰ্টি আহিব আৰু সেইমতে আমি খবৰ পাই পেলাই চিলাপথাৰ টাউন এলেকাত আমি অনুসন্ধান কৰোঁ। তাৰপিছত গম পালোঁ যে এটা ঘৰত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ডিল কৰিব লৈছে আৰু সেইমতে আমি সোমাই যাওঁ চিলাপথাৰ টাউনত সলমান আলী নামৰ ঘৰত। তাৰপিছত আমি ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকৰ ৰুমৰ ভিতৰত এটা টকাৰ বেগ আছিলে আৰু সেইখিনি আমি পাওঁ আৰু তাৰ লগত এজন সাইদুল ইছলাম নামৰ লোকজনক আমি আটক কৰোঁ আৰু তেওঁক চাৰ্জ কৰা হয়। তেওঁৰ পৰা আমি ড্ৰাগছ কিছু পৰিমাণৰ আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ 5 গ্ৰাম। গতিকে পইচা আমি পিছত কাউণ্ট কৰাত 5,50,000 টকা পাইছোঁ আৰু 2খন মটৰচাইকেল জব্দ কৰিছোঁ। যিজন সাইদুল ইছলাম তেওঁ হ'ল লালুক থানাৰ অন্তৰ্গত কৰুণাবাৰী বুলি কোৱা হয়। তেওঁৰ অৰিজিনেল ঘৰ তাতেই। আৰু কিমানজন পলাতক আছে আৰু আমি সঠিক নাজানো, তথাপি আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ। তথাপি মটৰচাইকেল 2খন পাইছোঁ। সেই মটৰচাইকেল 2জনৰ যিটো গৰাকী তেওঁলোক নিশ্চয় জড়িত আছে। গতিকে তেওঁলোকক আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ। তেওঁলোকে পলাতক আছে নিশ্চয়। আমি যিটো খবৰ পাওঁ আৰু তেওঁলোকে সেইটো যাতে তেওঁলোকে যিটো ব্যৱসায় সেইটো তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তথাপি আমি খবৰ সেইবিলাক ভিত্তিত আমি নিশ্চয় তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম। কোনো ধৰণৰ দল আমি আজিলৈকে পোৱা নাই। প্ৰথম আমি আজি খবৰটো পাইছোঁ আৰু তাৰ বাহিৰে আমি তেনেকুৱা আৰু বিশেষ গেং তেনেকৈ পোৱা নাই। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।